हिंदू सर्तन जुदा करने नहीं जानते हैं, इसलिए आप हिंदू को गाली दोगा। ये क्या आपका राजनीति है? हमारे सारे लोगों को ये याद करना है कि हमें सनातन को पूरा विश्व में प्रतिष्ठा करना है। मैं राहुल गांधी को बोलना चाहता हूं, सनातन था, सनातन है और शुरू से रहने तक सनातन रहेगा। सबसे हमारा उत्तराखंड की गौरव था, देश का गौरव था। उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला? भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई, आप कौन सा पिता का बेटा है? कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? अरे मेरा सैनिक बल से, मेरा आर्मी से आपका प्रूफ मानने, मेरा अगर आर्मी बोल दिया कि हमने पाकिस्तान में बम फुटाया तो फुटाया, उसमें क्या डिस्प्यूट है? उसमें दोबारा क्या बोलने का है? क्या आपका बिपिन रावत पर विश्वास नहीं है? मैंने कभी प्रूफ मांगा हूँ क्या? क्या आप सचमुच राजीव गांधी? मैंने कभी प्रूफ मांगा हूँ क्या आपसे? बिपिन रावत था। माननीय वित्त मंत्री डांगरिया, मुख्यमंत्री डांगरियार निर्देश मर्मे जे এইবাৰ আমি আগন্তুক দিনত 1 লাখ ধৰণে চাকৰি প্ৰদান কৰিলো। সেই একে ধৰণে 1 লাখ যুৱক যুৱতীক আত্মসংস্থাপনৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। আৰু সেই কথাটোকে আগত ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ দিক নিৰ্দেশনাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম নামেৰে 1 লাখ যুৱক যুৱতীক প্ৰথম বৰ্ষত আৰু তাৰ পিছৰ আৰু 1 লাখ যুৱক যুৱতীক কেনেধৰণে স্বনিয়োজন বা আত্মনিৰ্ভৰ কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে এক বিস্তৃত আলোচনা কৰা হয়। আৰু এই আলোচনাত আমি প্ৰথম বছৰত 1 লাখ যুৱক যুৱতীক তেওঁলোকৰ দিয়া প্ৰজেক্ট অনুযায়ী বা তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন এণ্ড তেওঁলোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ অনুযায়ী 2 লাখ, 3 লাখ আৰু 5 লাখ টকা দি যি টকাৰ 50% সম্পূৰ্ণ অনুদান বা গ্ৰেণ্ট হিচাপে পাব আৰু 50% সুদবিহীন লোন হিচাপে পাব। আৰু এই সুদবিহীন লোনৰ যি অংশ, সেই অংশটো প্ৰথম 5 বছৰ দিব নালাগে, য'ত মনিটৰিং পিৰিয়ড হিচাপে 5 বছৰ পাব আৰু 5 বছৰৰ পিছত একেবাৰে সামান্য মান্থলি ইনষ্টলমেণ্টত তেওঁ এটা দীঘলীয়া দিনলৈকে দি থাকিব। গতিকে এই যিটো আঁচনি, এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি ভাবোঁ যে 1 লাখ যুৱক যুৱতীক অতি সুন্দৰভাৱে আত্মসংস্থাপন কৰাবৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব, যিটোক আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম নামেৰে আমি নামাকৰণ কৰিছোঁ। আৰু মই এই আঁচনিটো যেতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব, আমি আশা ৰাখিছোঁ যে এই মাহৰ 23-24 তাৰিখৰ ভিতৰত আমাৰ ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। আৰু সিদিনাখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পৰ্টেল যেতিয়া মুকলি কৰা হ'ব, সেইদিনাখনে আমি গোটেই ইয়াৰ গাইডলাইন বা কি ধৰণে হ'ব সেইখিনি আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আমি জনাম। প্ৰথম অৱস্থাত এইখিনি অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব আৰু অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ কিমান ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ল এই গোটেই বস্তুটোৰ পৰাই আমি পিছলৈকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কামখিনি আগবাঢ়ি গৈ থাকিম। চাওক, এতিয়ালৈকে সেই কথাবিলাক সম্পূৰ্ণ সঠিক হৈ অহা নাই, কিন্তু অহা 23 তাৰিখে যেতিয়া এই অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মুকলি হ'ব, সিদিনাখন বয়স কিমানৰ পৰা কিমান বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, কি কোৱালিফিকেশ্যনৰ কাৰণে কিমান টকা পাব, কি ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে কিমান পাব, 2 লাখ কোনে কোনে পাব, 3 লাখ কোনে পাব, 5 লাখ কোনে পাব, এই গোটেই ব্যৱস্থাটো সিদিনাখন আপোনালোকক এটা NFSৰ যি কাম, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি গাঁৱে গাঁৱে ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আমি যি ফ্ৰী চাউল দিওঁ, এই চাউলৰ ক্ষেত্ৰত কিছু SOP বা ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিঅ'ৰ আমাৰ কৰা হৈছে, যে কিছু নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। কাৰণ বহু সময়ত এই নিৰ্দেশনা নথকা কাৰণে কেতিয়াবা কোন সময়ত তেওঁলোকে লিফটিং কৰে, কোন সময়ত তেওঁলোকে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰে, কেতিয়াবা একেটা মাহতে কনফিউজন কৰি দিয়ে আৰু গোটেই বছৰত ধৰিব নোৱাৰি যে কেতিয়াবা তেনেকুৱা কনফিউজনৰ কাৰণে কোনোবা মানুহে ডিপ্ৰাইভ হৈ যাব পাৰে, কোনোবা এটা মাহত নাপাবও পাৰে যে মাহৰ লাষ্টত উঠোৱাটো এই মাহৰ নে আগৰ মাহৰ আছিল, তেনেকুৱা হৈ যায়। তেনেকুৱা ধৰণৰ বহু ঘটনা চকুত পৰে বা বিভিন্ন কমপ্লেইনো আহে। আৰু সেইকাৰণে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিঅ'ৰ যে এইটো এই ধৰণেই কৰিব লাগিব, সেই ধৰণৰ কথা এটা চিন্তা কৰি SOP এখন দিয়া হৈছে। তাৰ মতে এতিয়া প্ৰতি মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 9 তাৰিখলৈকে আমাৰ
কোঅপাৰেটিভসকলে FCIৰ পৰা চাউল উঠাব লাগিব আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানলৈ ডেলিভাৰী দিব লাগিব যে এই মাহৰ চাউলটো 1 তাৰিখৰ পৰা 9 তাৰিখৰ ভিতৰত উঠাব লাগিব আৰু তাক দিবই লাগিব ৰেচন কাৰ্ডলৈ ডেলিভাৰী কৰিব লাগিব প্ৰতি মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 9 তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে এই চাউলটো উঠাব FCIৰ পৰা আৰু তেওঁলোকে গৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানলৈকে পৌঁছাই দিব লাগিব আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানে 10 তাৰিখৰ পৰা 16 তাৰিখলৈ এক সপ্তাহ এই সপ্তাহটোত বিনামূলীয়া চাউলটো বিতৰণ কৰিব লাগিব আৰু যেটুক আমি অন্ন সেৱা সপ্তাহ হিচাপে উদযাপন কৰিম। आपको 6 और गारंटी देना चाहते हैं। सबसे पहले इंद्रम्मा इंड्लू घर के कंस्ट्रक्शन के लिए 5 लाख रुपए उन परिवारों को जिनके पास घर नहीं है और 250 स्क्वायर फुट का घर तेलंगाना के जो मूवमेंट में लोग लड़े थे उनके लिए। तेलंगाना में जो भी लोग हैं, शायद आप टीवी पे इसको देख रहे हो, तेलंगाना में जो भी लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, आप अच्छी तरह सुनिए, जैसे ही हमारी सरकार आएगी आपके सिर के ऊपर एक छत आ जाएगी और जिन लोगों ने स्टेट के लिए लड़ा उनको 250 स्क्वायर यार्ड का घर मिलेगा। दूसरा वायदा महालक्ष्मी जो सोनिया जी ने अनाउंस किया, हर महीने महिलाओं के लिए 2500 रुपए प्रति मिला। नरेंद्र मोदी जी ने 1000 रुपए का सिलेंडर दिया, हम आपको 500 रुपए का सिलेंडर देने जा रहे हैं। कर्नाटक की महिलाएं आज कर्नाटक की बसों में मुफ्त में जाती हैं कि आपने हमारी जिंदगी बदल दी। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो तेलंगाना की महिलाएं मुफ्त में बस में घूमेंगी। तीसरा वायदा गारंटी गृह ज्योति 200 यूनिट मुफ्त बिजली। चौथा वायदा युवा विकासम 5 लाख रुपए तक कॉलेज के लिए असिस्टेंट युवाओं को, कोचिंग फीस के लिए असिस्टेंट। 5वां वायदा 4000 रुपए मंथली पेंशन हमारे बुजुर्ग लोगों को। राजीव आरोग्यश्री 10 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस। और आखिरी वायदा रायतू भरोसा 15,000 रुपए हर एकड़ हमारे किसानों को और 12,000 रुपए लेबरों को। भाई और बहनों, कर्नाटक के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने वायदे पूरे नहीं करेंगी। हमने कर्नाटक में गारंटी दी थी 5। जिस दिन हमारी कैबिनेट की स्वेरिंग इन हुई उस दिन हमने ये गारंटी लागू कर दी।